الحمد لله الذي قضى بالفناء على هذه الدار وأمر بأخذ العدة لدار القرار. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزهد الناس في الدنيا وأكثرهم للموت ذكرا وللآخرة استعدادا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقى والتابعين ومن تبعهم بخير وإحسان واقتفى. عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستعدوا لمغادرة الدنيا ومفارقة الحياة. استعدوا للسير لدار البقاء فإنكم الآن في دار الفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. استعدوا لدار النقلة فأنتم الآن في دار المهلة. استعدوا للحقيقة التي لا بد منها. استعدوا للحق الذي كلنا سنواجهه. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم يا عباد الله، دندانغال يتورن den tabitani Allah tabaraka wa ta'ala oɗo ñaawugol lannugol e dow ɗeɗo galle ɗe wonɗen e mum. ko yamiri en yen ƴettu eɓɓinande timmude wonande galle heddotoɗe ɗen. hiɗen yettamo kanko subhana waɗi mo hamdude e yettore, waɗi kanko woni nemin ɗo. hiɗen jarnamo, hiɗen tuuba rutto faade e makko, hiɗen insino e makko bimana ɗen toromo yo buuman en bakkatuji meɗen. hiɗen seedo ɗeɗitande nde alda e sikkitare, wondude e pellital wonde reweteɗe wo ala e goonga. tawa ko ngal ɗon dewal ɗaɓɓira jiya ɗon ngal nafaymo kanko rewɗo ngal lorra kala mo rewoyaali yawmal qiyama siwana kanko subhanahu wa ta'ala. o mara kafi diɗɗo e dewal ngal wano woniri o mara kafi diɗɗo e tagugol ngol. o tagi mayde nden,
o tagi ngurdan ɗan fiyo jarribo en ko hombo e meɗen ɓurata moƴƴinde golle ma ɓuri moƴƴinde golle ma ko hombo ɓuri ɗuɗude gandal hombo ɓuri ɗuɗude jawdi ko hombo ɓuri ɗuɗude ɓiɓɓe ko hombo ɓuri mawnude laamu bal ayyukum ahsanu amala husnul amal haray ko ɗum ɗo woni ko jaɓɓira ɗen hiɗen seedo wonde annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo allah ko rewe o wona reweteɗo nelaɗo ko yiɗuɗa ɓe o ko aɗo pilasi jiyaɗo moƴƴo ɓurɗo moƴƴude e tagu ngun fof imamul muttaqin wa imamu ta'iin kono ko jiyaɗo allah ɗe inɗe fof inɗe makko ɗen fuu mo mari inɗe ɗuuɗuɗe kono ko nde ɗo ɓurayno welde mo o weno ɓuulu abdullahi wa rasuluh idan maqamatul ibada inda allahi subhanahu wa ta'ala ɗum ko hunde mawnude iqamatul ubudiyya inda allahi subhanahu wa ta'ala ko shay'un mahmudun ko hunde yettande ko nelaɗo allah ko ɗofteteɗo wona yeddeteɗo ko kamɓe ɓurno yimɓe ɓen fof ruuɗade oɗo aduna azhadu nnasi fi dunya wa aktaruhum lil mawti dhikra nelaɗo no ɓurno yimɓe ɓen fof ɗuuɗugol anditugol fi mayde nden na hutuba e hutuba hanuno anditede bal fi kulli waqt wa fi kulli lahda e kala leppango ndeɗo mayde nde tawata woofata hay e gooto wona moƴƴo o moƴƴi fii o ronka e mayde wona bonɗo fiihi mo boni o ronkira ɗum mayde bal hayeje ɗen en jangiɗen ala gooto jomirawo wonki si wona meeɗay mayde nden idan nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓurno yimɓe ɓen fof ɗuuɗugol anditugol fii mayde nden ɗum waɗeri ɓernde maɓɓe yo waaki aduna ɗo kamɓe ɓurno yimɓe ɓen fof kadi ɗuuɗude eɗɗinande préparande fii hootugol ka joomi mum iɗen toro yo allahu on juulu e oɗo nelaɗo bimano e allah mantumo barkina e dow maɓɓe kamɓe ɓeyngure maɓɓe e wondiɓɓe maɓɓe ko alda ittintingol ko ɓe wiyete yimɓe ɓurangal e yimɓe kulol allah e iwtirɓe ɓaawo maɓɓe e iwtirɓe ɓaawo ɓen ɗon no moƴƴiri yani itteyi e juuɗe maɓɓe ƴiyaɓe allah ɗo yamira hoore an yamira on hulugol allah tabaraka wa taala wa hayru zadi lil abdi ila allahi taqwa ko ɓuri moƴƴude e njooɓa ko jiyaɗo allah no yaada ka allah kulol allah mo huli allah haray hay gooto hula bone makko si neɗɗo woni mo hulata allah hay huunde haray daɗaali bone makko eɓɓindane iwgol e oɗo aduna eɓɓindane e sertugol e gurnanɗan yaani eɓɓindanon kadi yahugol e galle yaani heddotoɗe ɗen waɗi onon fewndo ɗo ko e galle lannugol wona ɗo e aduna on no lanna kono ɓe mayɓe ɓe wondunoɗo e njulaaɓe ɓe wondunoɗo e sukaaɓe hecciɗuɓe ɓe wondunoɗo yimɓe boyi ɓe tawata hannde na ñamaale ɓe yoɓitira rahu ila rabbihim waqad tammat ajaluhu ɓeɗo yehi ka joomi mum wona wandema anndu ko welsindaare angal ɗaɓɓugol lekki bal ko laje maɓɓe ɗen woni ko timmi jomirawo subahanahu wa taala wi kala ɓe wonɓe ka leydi lannay heddomo kanko gooto joom manngugon e teddungal ngal eɓɓindane wonande e galle eggudu ka eggete yahee toon marɗo haqqille ko toon gollanta musidɓe tedduɓe hiɗon e galle muññaneede fewndo ɗo eɓɓindane haqiqa mo tata feere wo ala ɗum woni mayde nden eɓɓindane e goonga mo tawata en foppuɗen fewtiti ɗum jomirawo subahanahu wa taala o wi'i kala jom wonki meeɗa e mayde kalimatu kul kama fi ilmi l usul lafdun min alfade l umum konngol kul ko konngol huuɓintingol wano wondini noon ka gandal usul ngol tawata acca hay e gooto hannde ko humnanoyte ɗon joddiji monɗin woni koko moƴƴi woni koko boni ko yawmal qiyama idan aya on no mofti ɗiɗo piiji nayi go'o on taw hadihi l aya badu lmufassirina yusammunaha ayatu taiziyya
ayatu at-ta'iziyya aya hiwrondiral fatunde waray neɗɗo fof jibinede makko tawa o hiwrondiranoma fi makko kullu nafsin dha'iqatul maut aya on no mofti ɗum ɗo amarali ɗo jawdi ma laamu ma feere fi o ardaɗu nde ɗo mayde docteur ɓe go ñawday ha maya acca nawnuɓe ɓen no waali ngelo e fatoronɓe immiɗo fuɗɗori Dakar yaari Maroc yaari Bangkok yaari yeeso toon haɗaali ɓe arti ɓe maayi ngelo e lamɓe feere no woodi hay hunde saɗa yani o nenete naawigo si ɓe heɓay coggu wiye te kadi ko njeloyay arti e keesuje idan kullu nafsin dha'iqatul maut mayde naatana ko yaagol ka Allah ara yaadale ko wi konko ɗum woni tana ɗum ɗo aya on no mofti ɗum e ɗiɗi e ko aya on mofti joddi diina hettorta aduna ɗo wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama bi nafsi l aya on no jeeya istanbatat makko on ɗum ɗo joddi golle neɗɗo fof ko yawma alqiyama hettoroyte tati malore haqiqa ala aduna ɗo laamuna malal ɓiɗɗena malal jawdina malal yani gandal wona malal jahuna malal fewja jaɓe wona kala malal yahowal ha e laawol darto ngal ɗon malal wiyatake malal ko sibuhu as-saada aw sibuhu al-fawz aw sibuhu al-falah malal haqiqa wayangal ko ngal tata hino duumi ko ngal heddotongal deymuma ta ko duumingal kono lanɗo wayramo laami hanki hande ara o haalta imma o maayi imma o ittama kadi ɗiɗi o habdi tiko jon jawdi ko piiji ɗiɗi o habdi e jawdi makko ni imma o maaya yamuutu wa yatruku l maala wa huwa azhadu nnasi anil maal o maaya o acca jawdi ndin ko kam maayo o no ɓuri fof añude jawdi nafala acci wara neɗɗo ko nayi nawna maradulladi yamuutu fii ala wiyama ɗum bitigi mon kaarijo calculama tel o wiyayna ɗum woni haaju makko hay téléphone soni takko makko o haaja waɗo tuttira e aduna gootu ñaamete welɗo jaram piiji ɗin fof Allah tabaraka wa taala jarri bomo tan miskino no ɓuri mo gurdam hecciɗuɗam koko lamni e ko haaɗi toniki hoye fi hoye ɓowro hal ko ɗum o ñamata ko ɓanna o yaw suusata ko ɓanna o kala ko tawa to mbuuɗi heɓayno e ñamete moƴƴe o tutta ɗum ko noon noon o tuttitta rewɓe o tuttira noon jawdi o tuttira otoje o tutta dolokaji jeni ma o tutta galle makko ɗen sakkitorum ko o tuttata ko ɗum ñande o yaltina ɗon wiya yo nawre ka labtane o yiltitorta ɗon ila ƴiyami saa si o maayi ka labtane oka morgu ahiru ghurfatin min addunia sambur sakkitoro on no siɓɓe tedduɓe wandi o nenete mo wiiɗe mari haqqil yo yiltito e defte ɗen o ndaara la nusaffihu ahadan en feetinta hay goto kono ndaare yallahi alladi nafsi biyadi ñande heewirɗen ni e darsu o seytane haɓɓay paɗe mum ɗen doga potto saare men nden wona kono ndaare joni jaka ƴeeyo jaka lagine joni ala debbo ɓaleejo fof rawni taghyiru halqillah no jeeyay ko mettata Allah tabaraka wa taala dartagol saria makko on o ɗusiɓen wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun e no jeeyay ko mettata Allah kadi attagawulu alayhi fenugol e hoore makko no jeeya ko mettatamo kanko suma taghyiru halqillah hande kam min unasin wa kam min banatin min almuslimin gayyaru gayyarna halqa allahi subhanahu wa taala hande mo yiɗa o ko danejo ɓaleejo kir debbo ɓaleejo kir gorko ɓeeɗi ɗo heɓa debbo joni jiwo danejo ɓen kuuru mo naatuɗa o joni ko babajo on tun enenejo on ɗen kadi hay woɓɓe noɗa jiidiraɓe goɓe hulaali ala furɗuɓe kaga yeeru halqillahi ta ɓe wallini koko wonɗen sifade ɗo idan malal ala aduna ɗo kadi jomirawo subahanahu wa taala holli en wondema faman zuhziha ani nnar wa udkhila aljannata faqad faza idan sa woɗɗinaka woɗɗo no wiide ɗo goni malal ko sa laamiki subhana man halaga al halq laamu ko ni ɓe firiri laamu ko ni'mal murbi'a wa bi'sal fatima laamu moƴƴi ko muyninta kono no boni ko entata imma entiran lette ma entira hersa a nanngama haɓɓama a ittama joɗɗinama ɗa goɗɗo jooɗike ɗum feƴƴi o yi Abidjan o yi Morozan o yi nokkeeli boyi
ara ya ɗon nete moƴƴiro ko muynata kono boni ko entata ma ɗum nawna waaloɗa maya ma hara haɓɓa ka itteɗa folleɗa laamoɗa mi woote gañeɗa fes iwa haray idan wayra oɗo kadi no jogii jawdi no wiɗen noon oɗo jawdi ndi mo maaya wacce jawdi ndi mo ɓuri fo yidde ma ɗum wa yuslabu lmalu minhu wa huwa ahrasu nnasi ala lmal imma yamutu wa yatruku lmala wa huwa azhadu nnasi ani lmal aw wa yuslabu lmalu min imma yani bilhiraqa imma jawdi ndin suma imma ma ɗum ndi détourné imma ndi wujje bi sariqa ma imma o ñaama ha lanna wa huwa ahrasu nnasi ala lmal kanko ɓuri yimɓe ɓen fof reɗɗude dow jawdi ferdowo no ɓuri fof yidde jawdi idan malal alaaduna ɗo ko sibuhol haya ami sibuhol saada woni ɗo ɓaɗi noon a woɗɗintake yiite ngen ɗo a naadatake aljanna ɗo kala mo woɗɗinaka yiite ngen o naada aljanna ara weɓani mala allah wi faman duhdi ani nnari wa udkhila aljannata faqad kalamullahi la yahtaju bi qad ko ɓa tun si allah yewti hunde ko bittasallum ko jaɓɓugol nde jebbilano o holli kadi hakarata dunia jaasugol oɗo aduna wamal hayatu dunia illa mata'ul ghurur gurnankene aduna wonaali sina dakammewel hoɗo aduna no wawi sa ƴetti sukkarre hayre a waɗi ɗo a ukki junngo mangon e nder siyon wan ndiyam ma e nder bassin acci ɗon 15 minutes a ƴawni a ndaari ko woni ka junngo ma si tawi goɗɗum no ton no a jogo ɓaawa ɗum a yeyi mo jama on hittini ko moko ma ko kendejo ko annduɗo goɗɗum ta defte ɗen ko o hibboyi ka ñooge dogowo ɓaawa aduna munde sabah ila alleyl o anndi wo faka annahu huliga lidduniya wahdaha a sikkay ko aduna tumo tagira fimu saɓe konta oɗo o juulata sina ɓaawo jama sina sakkitoro ma akhiru raka'atin wara al imam no ari hadise waylun lilmudabbirina lissalat yani no bone moolanaɗo wonani iwtiroɓe ɓaawo julde nden ta daiman koye maɓe ta salmi gonɓeni juulani mi waɗa ɗo jama immatul arbaa fof no fotti aljamaatu bada aljamaatu la yajus si waɓutu ara noon feƴƴirima halas inta ko ruhsatun lilmuakhirina daginɓe ɓen ɓen kadi ko illa kono andi ɗo andi taho ndaarowo e deftere sata yimɓe ɓen e ndaarowo ko teeren on sata yimɓe ɓe ɗiɗo na hunde wotere yiyata ndaarowo yimɓe ɓen ka marché ga ko ɗo satata ɓe ndaarowo yimɓe ɓen ka defte ɓe ɗiɗo na gotum yiyata yini mo kontuɗen ɗo ko kende yanana ɓen na ɓeeɗo fayde oto maɓɓe yiyama o ka port e ka aéroport e ka marché e ka ma e jama ma e mayde yara kadi ko hikkiɗo e maɓɓe ɓe a yiɓe ka juulidde wo e juma ma ko ɓeeɗo ma iidi ko ɓe wiyete wakkiliɓe ɓen eyyi darto e defte ɗen sa ndaari koye fawsani no yewta ɓenni taw neɗɗo mo juulatara yani sunnata ratiba ɓenni tarkuha bilkulliya ɓe inni hada yusqitu l itibar inda al ulama ɗum ɗo aw yastutu itibaruhu inda al ulamai wal uqala considération makko on ko saatoɓe neɗɗo inna ko moƴƴo ma ko bonɗo taw kanko ɗum ɗon yanay ka maɓɓe taw ɗiɗi go'o ɗiɗi on ɓe inni hada yadullu ala illati dini ɗum ɗon no tindina e dow fanɗugol diina makko kan enen anana ɓenno mo juulade angoro o yeyata angoro mi nde wiyata kadi juuluɗo angoro enen kadi o tongoyta ko yeeso jomirawo subahana wa taala non aduna no mari inɗe nayyi hay wotere moƴƴere ala wonne no wiye adduna no wiye dani'atun faniya qalilatun zaila arbaat asma kulluha la tanfa dani'atun ko jaatum qalilatun fanɗum yani dani'atun ko jaatuɗo faniyatun lannowo qalilatun fanɗuɗo zailatun iwo faka annaha lam takun andi ɗo naya jooɗo yaaduna no yoosira ɗo sengo ha taƴa ñande mayɗa o an hara nokki ƴaworde adna ma on haray lanni nam ya ibadallah innahu lmaut
إنه مسير كل حي مهما طالت الأيام ومهما تعددت الأعوام. إنه الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات. إنه الموت مقطع الأوصال وميتم الأطفال ومبكي الرجال وخاطئ الآمال. أيها المسلمون، كم من حبيب دفناه، وكم من عزيز ودعناه، وكم من قريب فارقناه. أيها الإخوة في الله، أين الآباء؟ أين الأجداد؟ وأين الملوك الشداد؟ وأين ثمود وعاد؟ وأين الذين سبقونا؟ مسيبة الدبي يا الله ko ndewete mayde wattinidde kala neɗɗo wurɗo, kala no ñalaaɗe ɗen juutiri, kala no duuɓi ɗin ɗuuɗiri. koye nde mayde wiyete muncoore mbele nduruji en konti seeɗa e mum naane, ko nde woni sendore jamaaji. anana bunanna geren wata en sertu on haran warano aduna on sertiray ɗo gooto gooto, ɗum o taw gerɗum, ɗum ko wan, ɗum ko lannu, ko on sertoɓe. hono goɗɗo wi wallahi ma kana alfiraqu bi khatiri walakin tasarifa zamani ajibatun. mi wondiri allah na sertugol yimɓe ɓen maafini waɗi ko imma sertiren yaadu ma sertiren mayde, kono en luttidata ɗo on wona walakin tasarifa zamani ajibatun. wayra ko laaminoɗo hanke ari wowlata hannde sa faalaamo wirtuɓe kay ko kaarijo wonno ministre ma secrétaire kaari ma kaarijo tawa hertinimo maasi goɗɗo heɓi ɗo perdi hande kadi si a faalaamo wirtuɗo ko acci walaka tumboya patron kaarijo no hakkude men ɗo jama on ar hiwromo hara a hertinimo. walakin tasarifa zamani ajibatun. nde ɗo mayde ko muncore mbele nduruji, ko nde woni sendore jamaji, ko nde woni taƴore rélection ji. kadi fof ma on no heewi tew numéro oɗo hakkude yaas e nder hakkude siɗɗo ma e anndiniraaɗo ma e sabuuji ma ɓe jommamɓa ma jommamɓe ma. wallahi mayde nden taƴay ɗum fof mo qatti ul awsal. tawa nende mayata téléphone si soni ko goɗɗo jaaboto ma o sona occupé. ko nde woni wonɗiyani waɗore ɓikkoykol aliyatima. wallahi sa nani galle no weli addo dépense woodi, sina ɗum ko ñaagare ma fammere woni ɗon. ko nde woni wullinore mawɓe worɓe, ko nde woni taƴore yelaji. a soodi teeren a darnaali, a darni a karolaali, a karoli a hottaali, a ƴami a jombaali, a ɗaɓɓi visa a yahaali, a faala ɗaɓɓude. wa qati'ul amal, ko nde woni taƴore yelaji ɗin. ayyuhal muslimun, ko jelo e yimɓe weldiɓɓe meɗen naɓuɗen surroyɗen, ko jelo yimɓe tedduɓe lamɓe imamuɓe honnete karamokoɓe julaaɓe yani juumiraɓe keyeji ka aduna ɗo. haysi aduna haysi lahara hay hunde ala toon, kono hiɓe mari leyɗe, ɓe mari cuuɗi, ha ko ɗum konteten keye. wallahi jooma keye ko ardinanɗo hoore mum moƴƴere kono tawoya janngo, ko wiyete jooma keye. kono hannde ko ɓen wiyeten joomiraɓe keyeji, ko ɓe wiyete sa wiyete maɗɗiɓe goonga. maɗɗiɗo goonga ko wi o waqala allahu waqala rasul. naam, ko jelo kadi ɓe ɓattodiraɓe sertuɗen e mum. konto baabiraɓe woni mo siɓɓe tedduɓe. sa minni ɗo hannde ko jeno e men mari ɗo baaba hanɗay townuɗo junngo naafi kam aynal ajdad soriraɓe ɓen ɗo sina pay koye to sokoy ko ala towno junngo. ko honto lamɓe moolanaɓe tiiɗunoɓe waɓe wano firauna en lanatullahi alayh, waɓe wano numrude en lanatullahi alayh, li anna haula istahaqu billana wa matu ala alkufri wa muqawamati shariatillah. ayna haula wa man shay'ahum wa man ba'dahum hatta wala sala ilayna. eɓen hikkuɓe ɓen ha hewti meɗen ɗo. honto lamɓe ɓeɗo woni firauna dari no woli konnguɗi bonni, o lannuno wonno o landino kanko firauna wondema laysa li mulku misra hadi l anharu tajri min tahti afala tubsirun wa ana rabbukum l ala wama alimtu lakum min ilahin gayri. kono nde o nangodinano o wino inni amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil. e jaka nan mangodirɗo e mayde o seeditoto naam ko allah goto woni reweteɗo bal o heɓay o wino ko kanko woni rabbul ala. e ko hina oɗo samudu kadi e aad ɓe wino man asaddu minna quwa, tawi ɓe yejjiti jomirawo subahana wa taala no ɓuuri ɓe hiiɗude. musidɓe tedduɓe ɓen andi gimi ko ɗiɗi: gimi ɓeydoji haqqille e gimi okkoji bakkatu. joni noon haray si mayde sino yewtede, si tafsir qur'ana sino yewtede, si sira annabijon sino yewtede, si aqida sino yewtede, ko ɓuri hewde ko tugale ko wiyete kon jimɗi
wiyani ɗum juggirte gimowo goto wiɗo fi hollugol en honɗum yoɓotoɗen ko honɗum woni ɗe ñalaaɗe ko honɗum woni ko weetaten niɓɓeten e mum o holli tazawwad lilladi la budda min wa tub mimma janayta wa anta hay fatandamu in rahilta bigayri zad وتسقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد فإن الموت ميقات العباد وكن متهيئا قبل الرقاد إلو جيمو تجوبه ويتزود للذي لا بد منه إيه نعم يوبا نوانا دندن هونde de tata fere wala وهو الموت وتب مما جنيت وأنت حي توبا إن مرد أي ما جنيت ما أفسدت وبن لكم هراتيالها كوركورتا وتب مما جنيت وأنت حي توبا رتنا إكو بن لكم تادا وري سلكن أرمانينسا sa yaadi e yimɓe sa setodi e yimɓe sa voyage di e yimɓe fof no mari jooɓa han amara jooɓa hina biskitiwal hina pooti hunsi wona lemunnere wona bananaru wona putere wona gatore wona 5000 francs hina poore hun ndiyam te inni tuma nde jooɗoya fowtagol ƴewi a fof yo soƴƴuma yo hirtoma yo ittukooje sa tandam id yunadikal aw sa taska arma malki seɗa إذ يناديك المنادي bayati waɗa ɗo tum misal si fof hewte yawmal qiyama allah ko lamdoto ko hasanat lamdaki magasinji lamdaki kuɓeje an hulɓini ɗe kuɓeje e wiyaari ellano e ɗe kono yo taw hara finɗe lahara kadi no bakiɗo so no hulɓini to taw hara ko ɗe lahara waari ɗe aduna inni ɗum noon ɓe inni armanin sa si hawri tawi a wayasidi e yimɓe fof no mari jooɓa ala jooɓa alsi fof jooɗoyki soƴƴugol amalki fette sanga fof wiya soƴƴita mara ko soƴƴira kadi noon ɓe inni man ittakala ala zadi gayrihi tala ju'uhu e inni wondema ene anda wela yimɓe fof no mari jooɓa an resetoda yimɓe fof no mari jooɓa ala ɓe inni on goto sina ɗum ɓe inni ko mayde nde wiyete waɓutuji jiyaɓen fa inna al mawta miqatul ibadi mayde nde woni waɓutuji jiyaɓen woni heɓiniɗo ko attiya waaloyaade ka gabu ha ɗaalagol ko si a waɗino no ɗaanoroya sina woɓɓe koyo wengoyo ñawlotooɓe yoɓataaɓe hayɓe maayi e jiyaadi ɓe wengoyte ka gabu nafsul mumine muallaqatun bidaynihi hatta yuadda an walida kana arrasulu sallallah sallam la yusalli ala almayiti alladi alayhi dayn bal yaqul sallu ala mawtakum aw sallu ala sahibikum ha maayi kala sintere ƴiiƴan aranere nden ɓe wi memata lendita bakkatu mo waɗɗa allah no heddi illa dayna alshahadatu la tanfi dayna abadan fa kam min unasi ko jeelo woɓɓe ɗo ko yimɓe juulanta jeelo tawa magasin mum on fof ko ñamade suudu mum ɗum ko ñamade tolo mum ko ñamade ɓeygu mum ko ñamade hayhu ala ka o memmini tawa si bolonda makko on fof moɓodirwata yoɓude ñamade makko ɗen yawmal qiyama o sagginoyte goɗɗon ka gaburu makko ari e ɓissa saɓutumen on no raɓɓiɗan yewtere meɗen nden goto ƴettanno neɗɗo garanti fewdo nelaɗo haɗi ɓe landotono ko hombot man yadmanu li hada duyunahu goto e ta kamɓe madina wiyana enen imamuɓen ɗo ayade goɗɗo si maayi ɗo fof ne ƴetti kala ko ñewni kono ko wayri ɗon ko yimɓe ɓe yiya enen ko sen okkay ko yiingo sen wallay ko yiingo en ƴettanay garanti ko yiingo anti koye woyn kaari ko makko ba o ƴettani oya garanti ñamande to kema ndaron o yoɓay imamuɓe ɓen kala wiiɗo ƴettu numéro makko o wolane adresse makko o wolane ka o hoɗi o wolana inde makko jokkamo ha ɓanno na wiye tin ko be siɓɓe makko ɓen o wonɗo wowon aray goɗɗo ƴettuno garanti o yoɓanay goɗɗo nelaɗo juuli mo ka nelaɗo fotte makko ɓenna hal addayta e lando ha ñande goo nelaɗo landaki mo tawi nde ñande o yoɓi himo jini yo nelaɗo lando mo wiya nelaɗo mi yoɓi kadi kamɓe kala ko weltinayno nelaɗo ko ɗum wonno saada maɓɓe o ɗum woni malal maɓɓe ngal ɗum ma kanu yufarriquna bayna ya kalamillahi wa kalami rasul hari kamɓe ɓe sendidita bayna konngol allah tabaraka taala kon alqur'ana e sunna andi ɓe sendidirta ɗum ko ɗum waɗi ɓe yaadi e saabiwal gañaari ndi yawmal qiyama ɗon tuman nelaɗo e makko fotti oñi nelaɗo waɗi addayt
ɓe maaki al'ana kadi baradat jildatuhu ɗin ñawa jooni noon guri makko ngin ɓuuɓi kawa holli jaka mo saggina hari أيها المسلم أيها المؤمن هل فكرت في الموت هل فكرت في نهاية حياتك هل تأملت ذلك اليوم الموعود الذي ينزل فيه ملك الموت عليه السلام لقبض روحك هل تعلم على أي حال تموت أو في أي أرض تقبض روحك فإنك أيوم سئل قندين أنا أميجتك في ميد حقيقة أميجتك في لنو دنقر نما ene a taskike nde ñalaande nde malakul mawti tippoto alayhi salam fi tamugol ruhu ma ene hiɗa anndi koye hoore alhaali hombo tawreteɗa nden ñande koye hoore on ɗum mayata koye leydi honndi ruhu ma on tamete ene hiɗa anndi tawteɗa inna ɓe mari aadi janngo ɗe mari programme janngo oɗo ɗiɗo gimi kadi tazawwad min addunya fa innaka la tadri ida janna laylun hal taisu ila alfajr wa kam min sahihin mata min gayri illa وكم من سقيم عاش هينا من الدهر ido ko dinanete ñande o ñande yoɓo immorde aduna on waɗi anda si jemmini est ce que a weetay mawɓe men ɓen fuutaɓe ma kayno acce taw ha se waali wurɓe weeti wawɓe ɓe inni heewi selluɗo onna maya hara wadda e nawnare fakam min gayri illawɗo min gayri marad ɓe inni heewi kadi e nawnuɗo yirgiɗo duuɓi woni ko nayeɓe woni ko yamɗe tension ko nanditata ɗum أيها المؤمن تصور حالك حين تأتي تلك اللحظات وتعظم عليك الكربات وتكثر منك الزفرات وتزداد عليك الحسرات تأمل نفسك حين تسقط منك العينان وييبس منك اللسان ويحيط بك الإخوان وسيدو بعدني هورما سانغا للبان تسكي توري دين هيوت mawni e dow ma sattendeji ɗi lekki addaki wo anna e nawnare kiɓeyi ɗuuɗi morde ma onande ɗen yaltituɗo ka ɓaawo suudu o ka ɓaawo kuuru o nanay hito ma ɗa ona ɓeydo e dow ma ninseji ɗin hiɗa wujjuno hiɗa zinuno hiɗa détournuno hiɗa ɓiluno goɗɗo hiɗa holluno baawal hiɗa tooñuno rewɓe ma hiɗa tooñuno ɗiɓɓe ma hiɗa lorruno kawte hiɗa sokoyno miskinaaɓe hiɗa ɓiloyno ɓaako a lamɗo ka woɓɓe ɓe sokoya wa tasdadu alayka alhasarat tawa noon a immatako ɗo a feewi ka tawata hiiyate hiltatako a andita noon bonnereji maɗi min seeji ɗin ɓeydo musidɓe tedduɓe ɗo e ɗum haqqilde yenni tasko hoore ma sangande tawi gite ɗen purtidike nokku gooto ɗengal ngal yoori wayay basu min tallisan ko laaɓunoɗa ɗengal wo ko wonnoɗa fasihu wo ko wonnoɗa zubayan ko wawnoɗa wowlude wo ɗengal ngal loppo haala kan satta tawa joni ko wowluɗa ɓenna men nanali ɓe joɗɗina ɗon siɗɗo makko kono nantina ɓe suuɗamo hakke o kaani haala kan loppike hunduko ko wonike yeeso ngon ɓoylike hande kadi gooto ko hiɓɓuɓe mo ɓen tun haaray ɓe hiɓe huyli gooto ɓe jaɓata yiyamo anndo hokkiti siɓɓe ɓen fof ara huuɓita yumma on ti ko nawyi woy so ƴetta tuggor kum fuuta ara hoppu wat yuhitu bika l ihwan ayuha l insan fi yawmi min al ayam سوف ينزل عليك ملك الموت عليه السلام حتى يقف عند رأسك ليكلم روحك لتخرج ولكن يا ترى هل يقول أيتها النفس الطيبة تخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أم يقول أيتها النفس الخبيثة تخرجي إلى سخط من الله وغضب فأقول إيدي ñalaande malakul mawti ara ha tippo daro ka hoore ma yewte o yewta ruhu ma o enna ko ayyo won ruhu laaɓuɗo yaltu yaha ma ko ayu wonki laaɓuki yaltu yaha faade hafranale wela e joomi ma konngol moƴƴol ni farihum fil janna ma ko ayu wonki soɓuki yaltu yaha e tikkere joomi ma yaltu yaha ka monanaɗa e mone joomi ma ko ni enen ɗo fof mo kala men no jasude taraw ka rewata yaaɗo mo kala no mahude suudu mum ndu mo kala no remude ngesa mum mban mo kala no moƴƴinde hootidde mum nden ino bindi ɗin innaka l ana tuhaddidu masaraka wa tuhayyi'u masirak innaka l ana tasra'u wa gadan tahsud innaka l ana tabni wa gadan taskun innaka l ana tuqaddimu wa ta'malu wa gadan tujaza aray am musidɗo julɗo fewndo ɗo hiɗa wadde keerol wa laawol ka rewata ɗum
moƴƴinde hotirde mande fewndo ɗoɗa remude ko wa o janngo a wa'ay fewndo ɗoɗa mahude janngo a hoɗay fewndo ɗoɗa araɗa golla janngo a yoɓoyte qala llahu ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون هذه الآية تؤكد ما قلناه ودعايا نتنتنا نينكو حالو دنو الله ندري بسم الإيمان اللهم جعلنا من المؤمنين ويمر إن بتقوى ويهم هلمو يندار ونكي وهذا لب كلامنا كلون نندير على من كان خطبة فو ولتنظر نفس ما قدمت لغد كلا ونكي يندار كأرنني هوري من جنغو الله يالدو ولتنظر نفس ما تركت لنفسها في الدنيا فاتقوا الله ويكدهول الله تبارك وتعالى الله نهم كتي كلا كونون يقولوا وتعووا ونبين يجتوا بالله الله كد يجنتني بهورما عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وفي رواية آية قول نسوا الله فنسيهم أي نسوا لقاء الله فنسوا الله فنسيهم الله في الخير فلم ينسهم في الشر ويجتي هاورا يقول الله Allah yejjitiɓe ka moƴƴere kono yejjitaaliɓe ka bone o wi ko ɓe wiyete fasiki ɓen ɓe yejjituɓe Allah ɓe yejjituɓe hawregolle Allah o wi fotata yimɓe yiita ɓen e yimɓe aljanna wonɗo siirete wonɗo yaasi ɗo loototo porno ñaama yaasa faala e wiyo ko ñoo seef ɗeɗiɗo fotata yimɓe aljanna ɓen ko ɓe woni malaɓe ɓen ihwatul iman إن الموت أخذ الملوك العظماء والتجار الأثرياء والأطفال الأبرياء مسيبة الدبي مايدن يتينو يعني لامب ماونو بي انسيفيك سيلا يمون جانين جلاد جوميراد كيج no darni lagine darni Abidjan darni Sierra Leone darni Dakar darni hen fou woni darna o ko lahara e ɗi ɓay koye golla hay mbay bonna hay e hunde hay nde yurmatake hay e goɗɗo hay goɗɗo mari ɓiɗɗo bajjo wa wuddu may nde ara ƴettam acca marɗo ɓiɓɓe sappo yan ɗum ɗon enen tigi ɗen seedi ɗum aqulu qawli hada wa astaghfirullah alladhi li wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahdah ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إن الموت أخذ من هو خير مني ومنكم ومن كل البشر إن الموت أخذ محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أترى يتقول الله تبارك وتعالى oɗo hanaɗo yettede sa yetti Allah yettiniɗo sa yettali Allah yettali yettiniɗo en duwano nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe e ɓeygure maɓɓe ittiɓe ɓaawo maɓɓe Allah waɗe jeeyaɓe hen no moƴƴiri jeeyaɓe Allah mayde nden ƴettino ɓurɗolam moƴƴude ɓuri on moƴƴude ɓuri moƴƴude kala tagore nden mayde nden ƴettino muhammadan sallllahu alayhi wa sallam إن الموت أخذه صلوات الله وسلامه عليه لم يزل في عرف الناس إلى اليوم ليس كبير سن إنه مات وعمره 63 سنة إنه توفي صلوات الله وسلامه عليه والناس في أعظم الحاجة إليه في تعليمهم وإرشادهم وتثقيفهم في دينهم إنه مات وترك أهله وأصحابه رضي الله عنهم وهم في هم وكرب فارق الدنيا ولم يعود إليها إلى يومنا نبي صلى الله عليه وسلم كدوبي كفان بجيغو يتاتي بسيئنيرنو نون سيرالي عندande yimɓe ɓen haa ka fewndi ɗo wona joginooɓe duuɓi towɗi na towgol duuɓi naɓuno nelaaɗo duuɓi 60 ɓeeɗo yimɓe nelaaɗo ko feƴƴinta hari yimɓe ɓen no e ko ɓuri mawnude haaju e nelaaɗo jaga ko woni haaju yimɓe ɓen e karamakoojo ɗo ko piiji tati taalimihi anndingolɓe ko honɗum nafata ɓe ka diina maɓɓe wa irshadihim e fewnugolɓe
wa tasqifihim fi dinihim jonnugol ɓe pinal diina yankowal tawana hannde ko heɓuɗen ɗo galle o galle ko masabuji ɗiɗi baba on ko feere ɓiɗɗo on ko feere yiya baba on no waɗi waare no waɗi kaftane mate no yiya hino moko ba yiya ɓiɗɗo makko on ko yuppowo tuubal yiya nenejo no waɗi hijabu kamil waɗi gan e soketi mo mari jiyo mo pantalowel annayi tambarandogewal tawi ɗum no aha aya ko jiwan ɗo heɓi brévi hikka ko jiwan ɗo heɓi bak debba o gaynaali ɓa o serti e nene makko e bem makko Allah maɓɓe ko gooto yiite nde ɓe moolotoɓen ko woote aljanna mo ɓe ɗaɓɓatamo ko gooto kono musidɓe tedduɓe ko ɗum wiyete saqafatul jahiliya pinal yimɓe majjuɓe tawgol an ɗo neɗɗo mawɓe men ɓe ko waɗirano misal si gorko ko kendejo kinaya tan anil quwa ɓe naw ko haɓɓuɗo tuuba wona yuppuɗo tuuba o ka hurgo duwa hollede ma o ɓannane fof ko ɗum ɗon haandi par ce que on mene ko ɗum anndira yuppuɗo tuuba musidɓe tedduɓe hannde ndaare ko heɓuɗen kon haa hewti e galle a tawi ɗum ɗo no yurmi e hino moko baaka diina hino ɓiɓɓe alyahuud nelaaɗo feƴƴini jaka hiɓe ɓe acci ɓe nguure maɓɓe sahabaɓe maɓɓe tawi ɓe no yimɓe hino e sattede sirtugol nelaaɗo e maɓɓe nelaaɗo seetti e aduna e yiltitaaki aduna ɗo haa ñannde ɗum ɗo ko ɗum waɗi haray mo siɓɓe tana islami umma islamia on heɓata nambara haa hewti feƴƴingol nelaaɗon sallallah alih w sallam ɗum addani en probléme ji ko ɗum addi lurral julɓe ko ɗum addi yaani haa jooni tawi ronka senndidireede yaani ka futuro heewno est ce que weeti ka weetaade fi sahih al-bukhari an anas radiallahu anhu qala لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت أي فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأوى يا أبتاه إلى جبريل ننعى فلما دفن صلوات الله وسلام عليه قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب لأن حديث صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه وقلنا إنه نلا قلنا نلا دوبي سافو ويانغو دوبي بعد إما ووليرتا wonni wondema tumande nelaaɗo ono jeeya e sakkitiiɓe feƴƴinde sahaba ɓen allah hokkunomo duuɓi kadi won naata e ɓen no waata hoorude ko yo etu ɗum waɗi taabiinaaɓe boyi hay toso ɓe yi'uno oɗo anas radiallahu anhu wa arda oɗo ɓa ɓo wonde ɓaɗɗere nden e sattende nawnaare nden faɗɗina nelaaɗo wonde ɓeymo anndi ɓiɗɗo yurmete baaba nene fatima ndaari baaba e mum wi e sattende ɓen ayi wa karba abata ko wiyeten hande ɓen anno wonde e sattende nelaaɗo jaabimo fa qala laha ay arrasulu sallllahu alayhi wa sallam laysa ala abiki karbun bada alyawm fa alimat fatimatu nene fatima andi nden ñande ilmal yaqin nelaaɗo waalata waɗi ɓenni ala e dow ɓen ma sattende ɓaawo hande ko ɓeeɗo noon wiyata minen meɗen jokki ko men tawri ben amen ɗum haray ɓe haali goonga wannoon ɓaawa nelaaɗo feƴƴini o wulliri ɗiɗo wullaaɗi tati o wii e ben an nootiiɓe noddaandu joomi mum e ben an ko an jannatul firdawsi woni werde maɓɓe e ben an ko faade giɗo maɓɓe jibrilu men ewatan ɗon noon ɓaa nelaaɗo surraama ko lanndal yurmeende ɓenni ene anas enon wonkiiji mo laaɓan an tahtu ala rasulillahi sallallah alih w sallam turab jama on fof wulli on wo wonkiiji mo laaɓan nde ƴettoton mbullaari ko yanngoduɗon e nelaaɗo ko fo ombiton e maɓɓe arton ko ɗum woni usman radiallahu anhu wa arda ari e maggaba makko ko ɗum woni ɓural makko wayni wondema hari o wullata ka mayde nde waɗi ɗon ko sewtoyama ka berɗe o wulla ɓe landimo يا ابن عفان ما الذي أبكاك هل ولما وإنا نتفكر أول ليلة هنا
miɗo ƴonnon o ko tammoyɓe nelaaɗo wi ko naatol al asharatul mubashsharina bil janna ousmane salisuhu ɗeɗo ɓe tawata nelaaɗo wi ma darrabna affana ma bada faalna al yawm ma darrabna affana ma faala bada al yawm o yeltinno allah ha nelaaɗo wi allah e nelaaɗo o préfari konu kanko tum ko kono ngun waɗɗoto ko ɓe ñaamata ko ɓe haɓiroyta kala ko piiji ɗin fap kanko tum o addiniran kanɓe kadi o jonni nelaaɗo yeye watte toon nelaaɗo tawi alaa ko wiya mi du'anike o ko ɓe wi ko lorrata ousmane ko o golli ɓaawa hannde o watta ko mettata allah haa yejjintina allah nde weltaare ɗo ɗum waɗi buy e wi e siira ousmane radiallah ishtara jannatahu fi dunia wa huwa hay ousmane sooduno aljanna mum on himo ɗo masiɓɓe tedduɓe no woodi aljannaji goo ko gandal heɓirte no woodi aljanna on goɗɗum ɗum ko jawdi heɓirte no woodi goɗɗum ɗum ko wonkiji ɗin aljanna on heɓirte aljanna ko piiji buyi yeeyata allah o sooda ɗum noon haray masiɓɓe tedduɓe mata sallllahu alayhi wa sallam faraga dunia wa hakada mata ashabuhu radiallahu anhum وذاقوا سكرات الموت وهم خير وأحب إلى الله منا وكانوا خائفين وجلين فهل يا ترى نحن كذلك نلا صعبا فوف إنينو ɓeeɗo meeɗino sulandeji mayde ko ɗuyete sattedeji mayde ɗeno ɓuri en moƴƴude ɗeno ɓuri en yiɗede ka Allah wa ma'a dhalika kanu khaifina wajilin hari ɓe huuli jooti aani ka ɓe hawra e Allah ene a ndaara e goɗɗo no noto téléphone ka berɗo inen ari ga surrugol goɗɗo on habbatola mi ara e jooni inchallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah sahabaɓe nelaaɗo Allah so yeyno ka berɗe colli jooɗotono ka ko e maɓɓe hakke ko ɓe deeƴi hakke ko ɓe aani en si fika de ousmane radiallahu anhu ɓe landimo kon no wullata on ni miɗa miijito arande jemma an ɗo ɗen moƴƴirɓe noon en wiyaaɓe lorrata ɗum annenete ko golli ɓaawa ɗum e inni wo si ɗo moƴƴi o yeeso toon ɓuri moƴƴude si ɗo boni o yeeso toon ɓuri bonde eno ɓuri en anndude ko haalete ibadallah ana lana an natazakkara annana ma khuliqna abasa fewndanike en jiyaɓe allah ka anden en tagirake fijiɗal ayiya e voteji ayiya e jamaji ayiya e feeraji nana mawɗo towɗo e duuɓi ɓorniɗo coñci diina no wiya acce bayɗen fija fice luutodiri e ɗi bindi ɗo ma khuliqna abasa aya alqur'an afasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un en tagiraka fijindan ana lana nastazida min albaqiyati salihati qabla fawati alawan ƴewnanike en kaɓe ɗaɗɗen ɓeydagol e moƴƴi heddotoɗɗin ko atti laawade ana lana natazakkara annana muhasabuna fi kulli saghiratin wa kabiratin kama qala ta'ala la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fewndanike en ka anden en hasbanoyte en kontanoyte janum e tosokun ana lana an natazakkara annana mawqufun bayna yaday maliki al'allam alladhi la yakhfa alayhi shay'un fi al-ardi wala fi as-sama' wa huwa as-sami'u al-alim haray fewndanike en ka anden en darnoyte yeeso lamɗo anduɗo on mo tawata suuɗanaaki ɗum hay fuy ka leydi wonaka kammo kanko nanowo ko haala kanko woni annduɗo ko golla ana lana natazakkara annana mahma tala al umru la budda min dukhuli lbaqr min dukhuli lqabr no gurdal ɗan juutiri wo feere wawa qabru o naatete ana lana natazakkara annana sanakunu yawman ala sariri lmaut wannafsu tughargir wa ahluna hawlana yabkuna mahmumin la yugununa anna shay'a fewndanike en ka ande ñande gon wona e hoore dankun ka maayeten ɗon wonki kinno korkorta ɓeygure nden no takko men hiɓe wulla hiɓe suni hiɓe aani la yugununa anna shay'a kono ɓe duncanta en hay e hunde ana lana an natazakkara annana yawman min al ayyam sanakunu ghariqina fi dhulmati alqabr fala anisa wala habiba illa al amalu salih ñande go en fof en yooloto e niwre gabru fala anisa ittowo wula ala wala habiba giɗo ala illa al amalu salih ñande wo ñande kadi en ɓattoto daje men ɗen siɗa konta ɗo hande ko juma hande ko asere janngo ko ɗon ini wallahi lladi nafsi biyadi kala lahda hiɗa ɓattade lajal mangal e hino ɗo gimɗi ɗin tasiru ila al ajali fi kulli lahda wa amaluna tutwa wa hunna marahilu tarhal min addunya bizadin min attuqa
عمرك أيام وهن قلائل وما هذه الأيام إلا مراحل تحث بها حاد إلى الموت قاصد وعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قائد نسير إلى الآجال في كل لحظة في أيها إلى جميل كلا لبام وأعمالنا تطوى وهن مراحل كل جميل تكجر ونطير دي وانتا غاية دي وانتا ستيان إيوك أدنا دو هردا وانتي انجوب أي مرد كلول فعمرك أيام وهن قلائل كريو غردم مادان كنيالade den kadi no fan وما هذه الأيام إلا مراحل جكا سيافالا وياي على ميدو يهود تنم ميدو ياد سيدا جودي دياد سيدا ياد دياد سيدا داني دياد سيدا لوتا دياد سيدا نيامو دياد سيدا داني دياد وما هذه الأيام إلا مراحل وعجب شيء لو تأملت أنها فنهو كأولي حوناد هونده فبتنو أتسكتنا وديدو نيالاد أنتا نيالاد وانتا sete yaga voyasi in voyasi ji wonto yakadi galle ko nyalaade den woni voyasi ma ko wadi moddibe feddinobe wi'ani do molo nyallal feddungal waqad naqasani wa lam astazida min tani kullu yawmin mada faqad naqasa ba'duka kala nyallal feddungal ya andu yoga ma uytiki woni no ngara min nyallangal uyti lam min beydake makka yoni noon si hewtoyama ñala ɗen woni yaaruɗo si ɗum hewtoyama wona seeɗa kadi ɗen ɗin voyage ji wonta kadi galleji ko ɗin galleji hoɗata e mum si a faala ko wiya koye tenen mi waaloyta koye talata mi waaloyta koye alarba mi waaloyta ko ñalaɗe maɗe woni otoje maɗe yarataɗe ko ñalaɗe ɗe wonoyta galleji ka hoɗata toon ɗum noon wattane hilla mo siɓɓe tedduɓe اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا فإن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارزقنا الأمن والسلام والاستقرار في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم رب أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح تربيتهم اللهم اجعلهم هداة مهتدين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاها وآخره فلاحا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة